بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السابع عشر حديث سبوي جيت دابون ان ديرو دفتر 40 نووي حديث نيوتن في كويته موجينغو الإحسان موجينغول غول مum ben an abi ya'la yettama e baba wiyeteɗo ya'la on non baba ya'la ko saddade wiyete saddade kadi ko bun aws ko ɓiɗɗo aws ko o saddad ko o woni ko fillani en hadis radiyallahu ta'ala an o ɗo ko woni ko fillani en hadis ƴettaɗo e hombo an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ƴettaɗo nelaɗo allah on mo jam ko sene muɗum qala o wi nelaɗo wi qala nelaɗo maki inna allaha no allah kataba al ihsan allah windi moƴƴingol yani o yamiri yo moƴƴingol ala kulli shay'in dow kala hunde allah windi yo moƴƴine e dow piiji ɗin fopp fa ida qataltum si on waray fa ahsinul qitlata moƴƴine wargol ngol wa ida dabahtum si on hirsay fa ahsinu zibhata moƴƴine hirsugol ngol wali hidda yo welnu ahadukum goɗɗo e mon safratahu laɓi makko ki o hirsirta kin yo o welnu laɓi kin haa ki wela wali yo o fowtin zabihatahu ko o woni hirsude kon yo o fowtin ko o woni hirsude kon yo o fowtinta o lettu allahu akbar diina islam ko diina yeɗɗuka diina moƴƴuka si a yurnike ɗo a taway l'islam ko diina allah kan woni ɗum ɗon e hoore ndiɗo leydi hay so tawi a janga an abi ya'la ƴettama e baba ya'la on no saddade ko bun aws radiyallahu ta'ala an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha no allah kataba al ihsana o windi moƴƴingo yani o sarƴini andi katabaji ɗin aw kutibaji no ara ɗata ɗiɗi windangoji ko hara ko hoddirgol windagoji won ton hara ko sarƴingol yani ɗo ko sarƴingol allah sarƴini yani o windi kono o faanda windugol ngol ɗo ko sarƴi yani o yamiri o sarƴini o windi moƴƴingol inna allah no allah katabal ihsana o windi moƴƴingol ala kulli shay dow kala hunde fa ida qataltum si on waray fa ahsinul qitlata moƴƴine warugol ngol waron haysi ko ñaariri warata waru ñaariɗum no moƴƴiri siko ndowru warata waru ndowru ndun ko alda e lettugol ndu wa ida dabahtum si on hirsay nagge ma dambin ma kala ko hirsete fa ahsinu zibhata moƴƴine hirsugol ngol hirson no moƴƴiri walu hidda yo welnu ɓaawɗum o tindinen kono ɗum moƴƴinirte walu hidda yo welnu ahadukum goɗɗo e mom safratahu laɓi makko ki o hirsirtaki yo welnuki haa o wela wali yo o fowtin zabihatahu ko woni hirsude kon yo o fowtin ko woni hirsude kon hara o lettaali Usaymin wi wo moƴƴingol ko contraire bonnugol ɗum ko anda ɗum kala ka moƴƴaali haray ɗon koko boni si moƴƴi haray ɗon bonaali donc o wi windugol ngol ɗo maana mum ko sarɗingol e dow kala hunde yani o wi ɗum noon no feeña wonde ɗum maana on ko kala hunde wo moƴƴingol ngol wonaali ko hertina ɗum e ɓiɓɓe adama ɓen tun moƴƴingol ngol ɗo wona ɓiɓɓe adama ɓen tun wiya moƴƴini e muɗum donc ko moftu ɗum dendangal piiji ɗin ko ɗum waɗo wi si on waray moƴƴine warugol ngol si on hirse moƴƴine hirsugol ngol ɗum ɗo ko jeyaaɗo e moƴƴingol ko wi ɗo wonde si on waray ɗum ɗo ko saanga warugol ngol immode ɓiɓɓe adama ɓen hara ko ɓen dagiiɓe ɓe yani newnaaɓe warugol no waɗa sunna on o wi yani fa ida qataltum hada hina qatl min bani adama aw mimma yubah qatluhu
aw yasunnu aw yusannu min al hayawan min wahsh wa ghayriha. donc fa ida qataltum ɗum ko wi ɗon fa ida qataltum si on waray ɗum ɗo ko immode ɓiɗɗo adama sa gaɓɓeyani ɗemɓe Allah dagi immode ɓiɓɓe adama voilà ɗemɓe dagiɓe wargol ma ɗum e mummunteji daginaɗi yo ware waɗade sunna ma mummunteji daginaɗi yo ware ko wiɗon moƴƴine wargol ngol koye on tigi mana ɗum o ko on tigi jokku laawol ɓurgol ɓadinde ɓattinde e yottagol faale ɗen yani ɗum ko ittugol wonki kin har ko newori ko wontum ɗo ilakin yuraddu ala hada ma sabata min rajmi zani wo ɗum ɗo noon fo konngol goo arɗo fii o rajmigol donc si goɗɗo wi'iman noon joni rajmigol on jombuɗo oɗo islam yamiri ko yo wargol ngol moƴƴine on tigi hara fof lestali donc jombuɗo noon on ɗon en andi koye ngayka kan ase ire o fiɗe kaaje ɗon seeɗa ha o maaya ko honno ɗum ɗo woniri Usaymin wimo landikema ɗum jaabomo ɗum ɗo ko ittita ɗum e nder oɗo hadis ittita ɗum donc ko wiyete moƴƴingol ko waɗugol wono sariya on yamiri noon kala ko hawlindire sadan ko ɗum wiyete ko moƴƴingol ka kala ko lundi sariya ɗum no laba haray donc Usaymin ko marɗo hikma ko marɗo faam donc ɓaasi ko min landono ɗum ɗo haray na ko bindi mi daari ɗo wulayno ka donc o wi Allah wi yo moƴƴingon yo war somo waray yo moƴƴin ko woni warde kon donc yo fowtin ko woni warde kon e mummunteji ɗum dawana hirsugol ngol donc o jombuɗo noon ɗo jinuɗo o nanngama imo wareede oɗo noon koye ngayka ise o fiɗire kaaƴe seeɗa ɗon ha o maaya donc oɗo ɗo jeeya e moƴƴingol ɗum ɗon Usaymin wi o jaaba biyon wo ɗum ɗon itte e nder oɗo hadis wo ko fanda moƴƴingol wargol ngol ko hawride sariya on ka ko wiyete moƴƴingol ko waɗugol no sariya on yamiri noon ko wiyete moƴƴingol ka donc si a jonni goɗɗo joni e darnugol suudu ko wiyete kon o moƴƴini ko so o waɗi no faalira noon no labirano no moƴƴiri noon ka donc awa ɗum ɗo wargol jombuɗo jinuɗo rajimigol mum koko hawrindiri e sawaba kon donc e hesankorde kadi on ɗon ko ɓandu makko ɗum fof woni ko nemini e yeddugol Allah waɗi sare yamiri kadi o fiɗe neɗɗo jinuɗo on ɓandu makko ɗum fof dakibiti e konko harmi ɗon ayi bon donc fo ɓandu makko ɗum fof meeɗa ɗen ɗon lette donc hawnaati kadi kata ɗum ɗon kadi koko ɓooltamo e bakkato donc en ala natde on détail ko addi ko yo rajine ɗum haray marɓe hikma ɓen no ton wawɓe ɓen laɓɓinande ɗum enen ala ngal ɗon gandal donc o wi wo amma ko ɗon moƴƴine hirsugol ngol ko fanda ɗum koko hirsete ko immorde e mummunteji wono nayi ɗin ma wono beyɗi e ko nande ɗum neɗɗo ko yo o ndaaru laawol ɓurgol newade fii no maayira tinna wala no wayra tinna ko waɗo tindini en kadi o wi on tigi welnu laɓi mum kin haaki wela o fowtina ko woni hirsude kon Usaymin no jeeya e nafoore oɗo hadis wonde Allah subhanahu wa ta'ala o waɗi moƴƴingol ngol e piiji ɗin fof hay hibbugol ƴiƴan nan ko hibbe no moƴƴiri sabu Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ko moƴƴingol fa inna Allah ta'ala amara bil ihsani fihi Allah yamiri moƴƴingol ɗum ɗon kadi no muɗum kadi waɗɗogol moƴƴingo warugol ɗum noon koni wonti jokkata laawol ɓurgol newade fi hibbugol ƴiƴanɗan e ittugol wonki kin hara kadi ko newri wona koko wona hirsede donc jerto koye wona ko hirsede nayi on tigi ɗeɗɗu ha mayira noon ayi no hulɓini ha si on tigi hirsay koye welnu raɓɓi kin ha wela no jeeya e moƴƴingol ngol kadi siko jerto koye buy hirsata ƴetta kuma naɓa to taw ha gayna hirsude kuma ta kuma daro ko yiya kuma no hirsede ɗon suuɗa kum kadi laɓi kin
suuɗa kum laɓi kin pottina laɓi kin ɗon wala hara juhu kum donc nayo ko noon alhaaliji ɗin haray karma koɓɓe ne yewti ɗum ka defte yo Allah hawrinin sawaba